Da li znaš da se u srcu Njemačke nalazi kip ratnika sa srpskim grbom? Da, ozbiljno. Fotka iz Drezdena kruži internetom već godinama. Dva ratnika stoje kao stražari, a jedan od njih na štitu ima krst i 4 ocila, baš kao srpski grb. Neki kažu da su to kipovi srpskih vojnika, drugi tvrde da su to dokazi da su Germani nastali od Srba. Teorije idu od nebeskog naroda do skrivene povijesti Europe. Ali evo što znamo, kipovi se ne nalaze na katedrali, već na ulazu u Georgovu palatu. Nastali su najvjerojatnije krajem 19. stoljeća, kad je dinastija Wetin slavila 800 godina postojanja. Taj srpski grb, vjerojatno lokalni simbol koji samo liči na srpski. Da, postoji teorija da su Svebi, drevno germansko pleme, zapravo Srbi. Tacit ih opisuje kao narod koji zauzima pola germanske zemlje, ali to je više lingvistička i kulturna debata nego dokaz. Kip u Drezdenu možda nije srpski vojnik, ali je savršena prilika da se zapitamo koliko povijesti je još skriveno u kamenu. Ako želiš nastavak, ima još ovakvih misterija.